Dobar dan, gledate emisiju Ovo je Srbija. Ja sam Dragana Anastasijević, a u današnjoj emisiji, između ostalog, vidjet ćete. Besplatne audio knjige koje se koriste uz pomoć mobilne aplikacije odnedavno su dostupne svim članovima Narodne biblioteke u Pirotu. Audio knjige za sada mogu da pozajmljuju članovi 10 gradskih biblioteka u Srbiji, kao i zaposleni u naučno-tehnološkim parkovima. Nisu zamena za štampane knjige, već predstavljaju modernizaciju biblioteke. Šta govore? Govore da si paorenda, da nisi ni za zvonara, a kamol za popa. Ovaj klasik Stevana Sremca i još 250 naslova dostupno je članovima Narodne biblioteke Pirot u audio formatu. Nezamenljive su za osobe sa oštećenim vidom, disleksijom, a idealne za uživanje dok se trenira ili putuje. Većina čitalaca ih smatra korisnim, ali ističu da nikada neće moći da zamene štampane knjige. Ništa ne može da zameni kad mi dođemo u biblioteku i šetamo kroz ove police i onda pipnemo svaku knjigu, pročitamo sadržaj i onda odlučujemo zajedno sa bibliotekarom da li ćemo baš sada pročitati tu knjigu, ali mislim da je to dobra alternativa pre svega za najmlađe i za najstarije korisnike. Svi članovi biblioteke mogu da naručuju po 3 besplatne audio knjige na svakih 20 dana. Namenjene je osobama koji imaju poteškoća u čitanju, zatim slepim i slabovidim licima. Takođe je izuzetno značajno i za decu jer njihova pažnja se održava kroz taj zvuk i interpretaciju. Sa druge strane, audio knjige jesu i spoj i književnosti, ali spoj i glume i muzike i mislim da ćemo naići na zaista dobar prijem kod naših korisnika. Razvili smo takav sistem da u samo jednom kliku mogu da odobre zahtev, a što tiče korisnika, prilično jednostavno uz formu koja ih sama navodi, zatraže pozajmicu i mogu da slušaju. Stručnjaci smatraju da su audio knjige idealne za beletristiku, biografije i popularnu psihologiju, dok su štampane knjige i dalje nezamenljive za duboko učenje i kritičko razmišljanje.